Obani labaphethe umasipala wamasela Sempendle ngakhuluma ukuthi bantshontsha icontainer eMpendle bantshontsha iTLB ngafaka enkundleni zokuxhumana ngalithola ucethu egodola isibuyile icontainer ngathi usiyabonga kwadlula 4 days 5 or 4 days kwathi iTLB futhi ifike ihamba ngenyawo zayo ngathi kanikaqedi yekani ukuntshontsha udizili wama-truck ke manje ngibabiza ngamagama nayo imele isela yaseMpendle kanye namakhansela khona la emhlabeni uNkulunkulu kuphela engimsabayo nezwa akekho omunye umuntu engimsabayo emhlabeni mina ngisho uRamaphosa lo nekhala ekhulu angimsabi nakancane angeke solawula uRamaphosa lathi angeke silawule nangelilodwa ilanga noma kungathi uyathanda uyabona nje njoba nila omasipala benu awukho umasipala engeke ngize nguhambele mase campaign ngifuna ukuqinisekisa ukuthi labo masipala siyabathatha kuzoye kuqashwa ngeyibongo nokuthi kulalwe nabantu besifazane njengoba lo masipala wala eThekwini oqasha ngokulala nabantu besifazane kufanele kuyodliwa ilunch kulo masipala waseThekwini before umuntu wesifazane eqashwe nibatshela ukuthi dolusho njalo uma befuna ukuyangibophela lokho nginayo yonke evidence labantu besifazane abalala nabo angeke ngize ngibafihlele ngisazobatshela kuze kube segcineni bantu besifazane nibahle ngamaguga lelizwe ningakuvumela ukusetshenziswa osomathuba kulindo kwakho kuyofika ilanga noma seliyoshona uyabona mawuzodla imali kadulale nomuntu noma ingena inhliziyo yakho ayisho kahle wena uyazi ukuthi wangena kanjani kulo msebenzi ilamanyala kawenziwayo lo masipala weTheku la ochaphaza amaphoyisa ochaphaza ama-security ochaphaza abantu abaqoqa udoti la eThekwini iTheku libolile liboliswa imeya yibo bonke abaphethe nje babolile ngimtshele mina